yumvire nk'umuntu aja kuri stade akiyamamaza ko ashigikiye kudeta yo mu 2015 ntuze yavuze ngo babigize arabishigikiye gose uko yavuga ngo nzoca ndabarekura no kuvuga yuko tugendana ashigikiye kudeta yo mu 2015 akaja kuri stade yisi namabanga akiyemeza agiye kurwanya ubutungane ubuhanya ubutungane buhanya camureko iyo umuntu afashe imbwa akayikwega amatwi aba yihaye akaryo keza kugira imurye nico kimwe n'umuntu yisuka mu mitongano y'ibintu bitamuraba biza kurangira akomeretse mu mutima canke imbere bakamukomeretsa no ku mubiri iyo abantu babiri bari rero umva araraba imbere yiwe imyaka yaheze ndapfuye imyaka iraheze ntarose ubuzima ntari yuzi akayobera abahenga umuntu aritesha agaciro imbere y'abantu akuri navuga rero Everest Ndayishimiye we yamaze kwidekarara ko hari abantu bari gushaka kumwica ngo mwebwe mufite ikibazo cy'uko hatanira umwanya w'umukuru w'igihugu 2027 ntabwo nzahageza nzaba napfuye Ndayishimiye ugaragaza ko hari abantu bashaka kumwica ari abantu bashaka kumwambura ubuzima cyangwa kumunyaga ubuzima ngo ujya gupfa byiyumvamo cyangwa urupfa gwiyumvamo ngira ngo ikibazo cyafashe indi ntera ushingiye kuri video ejo yaho zigira circulation hirya no hino video yagiye traininga ahantu hatandukanye Sebarundi ubwo avuga ati barandondera ngo banyice banze kungira inama kugira ngo ntazitoza umwaka w'2027 nkorere n'aba bene gihugu nkore nabe kubera ikibanze kungira inama vraiment mugabo rero aragaruka akavuga ngo banze kumugira inama yakosheje iki ni biki yagaragaje yakosheje bari kumugiraho inama agakosora kwavuga ko ibintu ari amahoro ibintu bimeze neza undi mwanya ati mwanze kungira inama none abene gihugu bose baranyanze ibintu biranyanze habaye iki ko atadoma ngo avuga ati nagiye muri Kongo mwanga kungira inama ngo mbihebe ko atadoma ngo avuga ati nakuruye umubanyi mubi nk'u Rwanda mwanga kungira inama ngo mbihebe kandi koko witegereje ba Pacifique babivuga Everest Ndayishimiye agira imvugo irenze imwe nta cyaha yibona ko mugabo kibonamo abandi bara bose babita abanyabyaha n'abacangero uhereye kuri iyi video rero iri gutraininga cyane cyangwa se audio nge nashyizeho amafoto nukuvuga ngo Everest Ndayishimiye kwa Ntare Rushashi hari kwaga yabuza hakwigwa kubera ko ibyaha ni byinshi ibibazo ni byinshi inshuti zimuvako ibintu byamuhereye ko ibintu byamuyangaranye nababwiye ngo niba habaho umucanwa Sebarundi afite uyu uramubereye umucanwa mu buzima bwatigeze abona Rwanda ruramuhanze Kongo iramuhanze CNDD-FDD iramuhanze kandi ari kubona ko agiye gutakaza umwanya urupfu ruramwegereye umwanya n'umwanya baramuhiga aba basirikare bongerewe kuri televiziyo nkuru na radio y'igihugu ntabwo ari igihuha harimo abantu bagiye babyumva bakagira ngo ni igihuha ntabwo ari igihuha barikanga ko kudeta ishobora kuba igafatwa yamara gufatwa urumva wafashe televiziyo y'igihugu na radio y'igihugu utangarizaho ibyo ugomba bitandukanye na Godfrey Niyombare watangarije ibintu byiwe kuri RPA uyu munsi wa none rero navuga ngo Sebarundi ari mu mazi abira tureke guhendana ari mu mazi abira ushingiye kuri iyi video wumvise nabwo yavuze ngo Reveriyane ndi kuri yo ari kuvuga ko Burundi niburamuka bumutoye azababarira abanyamahanga azababarira bahungiye mu mahanga azabohora bafunzwe n'imigumuko ya 2015 bose abaharire byaramubabaje cyane ibi bintu ntibyagiye aboneka
Reveriyani abivuga, ariko mu nama muzi iheruka yigeze kuba, nkeka ariko iryo jambo Reveriyani yabivugiye. Reveriyani niba mutora azafungura imbibi z'u Rwanda n'iz'u Burundi, azafungura imbibi za Kongo n'iz'u Burundi, kandi uhereye mu kibaya cya Ruzizi murebe imipaka yose ifunze, uhereye ruguru iyo za Rumonge ukazaza ukageza aho u Rwanda ruhana imbibi za Bugesera hasi za Kirundo bihana imbibi n'Abarundi. Nimumbwire ibice byose by'Abarundi byugaye, bari mu nzara, bari mu bukene, cyambo cyaba opposition babivuga. Nta kamaramaza, nta kayobera bahinga. U Rwanda n'u Burundi byigeze bigira ibintu by'injyane n'intambara, ari naho haje ijambo umugesera. Abarundi bakunda gutukana ngo wa mugesera we. Mu Rwanda bakavuga ngo ugiye udasezeye wagiye nk'abagesera. Ibyo bintu byose abagesera bakoze ibara mu ntara ya Kirundo, uwo mugani uturuka. Abantu igice cy'ubugesera nyine cyakoze amabi n'amabara muri Kirundo. Noneho rero havamo icyo gitutsi cyitwa ngo wa mugesera we. Mu Burundi umuntu ukora amabi bamwita umugesera, yamenje ni umugesera. Sebarundi nawe rero mpamya ko nibyo nawe ari kuvuga ngo banze kumugira inama kugira ngo azatsindwe, ngo kandi naramuka atsinzwe igihugu cyose kizaba gitsinzwe, ngo kandi naramuka adatowe igihugu cyose kizaba kidatowe. Ariko turetse guhendana, usibye nawe Varuste Ndayishimiye, nubwo Abarundi bose uyu munsi bava mu gihugu hakaza bari hanze, ntabwo igihugu cyaba gipfuye. Nubwo hasigaramo, ubwo se nkubwire ngo ntaho uhuriye n'ibyo bintu rwose, ni siyasa, ni komedi. Nawe ntabwo twatinya kuvuga ko icyo ari ikiwani, ni ikiwani vraiment. None wowe ubwawe wananiwe kumvikanisha opposition, wayobora Burundi ute? Niba udashoboye kwambura ubushobozi Pirime, Reveriyani ntumwambura ubushobozi, Denise Bucumi ntumwaka ubushobozi, Ndakugarika ntumwaka ubushobozi, Ndabirabe Generase Ndabirabe ntumwaka ubushobozi, bakaba ibihangange bafata ingingo ntabanduka, uri perezida. Ubundi subwo uwagutora ni iyihe ngingo wafata mu bene gihugu ikakaye cyangwa ihambaye izazamura Burundi kabugeza mu mbona kazoza? Icyambere bariya ujya no kubakura utabajije umukuru w'umugambwe, ntupime nkoza kw'intoki ngo uranyirukana. Nta bushobozi ufite bwo kwirukana, nta bushobozi ufite bwo kwinjiza abo ugomba, nta bushobozi ufite bwo gufungura bari mu mpimba ngo batahe. Urabafungura bagafungura abo bashaka, abandi bakabagumizaho. Bunyoni yarafunzwe, ntiwigeze umuvuganira, kandi wabigizemo uruhare. Ni Ndikuriyo wakuzaniye ibinyoma n'amafuti, urabyikiriza, urabyemanga, ugira ngo nibyo, mumuheza indani. Uyu munsi wa none Bunyoni si mwasangiye Bibiliya, ntimwasangiye ishyamba, ntiyabaye usangirangendo wa Pierre Nkurunziza. Kudeta ya 2015 ntiyabafashije kuyipfubya. Bunyoni yayoboye polisi mu migumuko ikica bamwe igakiza abandi. Bunyoni ntiyakoranye namwe neza. Bunyoni se yibye kubarusha. Bunyoni aranarengana wo shima, uhereye ku byo Reveriye yakoze, Ndayishimiye wakoze, afazari Bunyoni. Ariko nawe yakoze nabi 2015 vraiment. Brava jeune ntabwo aba yaratumye igipolisi gikora ibara nka ririya muri kugumuka ngo mukeneye manda ya gatatu, abandi nabo batabishaka. Mugabo rero byose nyine bibibyo kubisa umuke babayirenza urugo. Ubu rero nawe uri kubona ko iyo nkoni igiye kugukubita. None ibibazo byabaye ibibazo, aho ugeze hose uri kurotora, aho ugeze hose uri kuvuga, nta kwihangana, nta kwihakabanga, nta kwimunyamunya, ni ho. Ibyo bivuze iki? Urabona se Barundi bimwe njya mbabwira ikosa akunda kugira, aravuga. Kuva twatangira uru rugamba rwaho bamenyeye ko Ruveniseke hazabaho kandida uhagarariye CNDD-FDD, Ndayishimiye ari kugenda azanamo amajambo yo gusebya Reveriye, yo kumwankisha bene gihugu, kumuvuga ko bimwe Denise Bucumi Nkurunziza yababwiye ngo imbwa iyo uyikuruye amatwi irakurya.
kandi iyo uyikuruye amatwi uba uyishotoye, uba uyihaye umwanya. Mugabo iyo uhoze ukayihorera, ururimi goshywa n'urundi. Nibyo Bucumi Nkurunziza yararimo aravuga. Ururimi goshywa n'urundi, urusaku goshywa n'urundi, ijambo ryoshywa n'irindi. Sebarundi aho rero ibi byatanguriye, ntabwo yahwemye kuvuga opposition yashyizemo aba bantu ngo bibihangange, adakunda guhita adomako, ariko ahandi akabadomako. Ntabwo ahwema kugaragaza ko ari abakotereta, ari abakeba, ngo bakoreye nabi igihugu ngo byitirirwe Sebarundi. Ko ari wowe abarundi batoye, ninde watoye Reveriyani? Ninde watoye Ndakugarika? Aba baminisitiri ni wowe, bari mu biganza byawe. Niba nta bushobozi bafiteho rero, reka guhendana, reka kubwira abantu ngo nimwihangane, ngo mumbona ko zose, ngo reka ngo mwihangane, ngo biraje bigende, ibiki bigenda neza. Ukinye politike y'igitoro irakunaniye, ukinye politike y'amahera mvamakungu irakunaniye, na politike yo kwigurira indege ikurerura irananiranye, na politike mu ruhando mpuzamahanga birananiranye. Uhagaze imbere y'abambasaderi ngo njye bagira banyice, iryo jambo karirotora imbere uri kwimaramaza mu makungu, ngo ntaho nzageza 2027, ngo zaba napfuye. Uricwa nande kukomeye, kuri muzima, kufite igisirikare ukagira igipolisi, wakajije umutekano. Abo bashaka kukwica wabafunza, abandi ukabica, ko nta mwami ugendanira inkota ubusa. Niyo mpamvu nababwiye ngo Sebarundi ururimi rwe n'imyubakire ye uhoraho ntabwo yabishimye. Hano ndi muri analize, ndi mu bitekerezo nkubwira ibiri kuba n'ibiri kujya mbere, akajagari kari kwibonekeza. Uhoraho yari yababariye, yari yababwiye, mumenye uko biri kujya imbere, uko biri gusohora, twarabihanuye. Aya magambo ameze nko guhindagurika, ibyo avuze après midi si ibyo avuga avant midi, ibyo yavuze PM si ibyo avuga AM, ibintu bicanganye gusa utabona naho bifatira. Hamwe ngo ingabo zawe zirakomeye, ahandi ngo ibyo bintu mwabibaza Kongo. None ubu ngo Amerika niyo igomba kubibazwa, Amerika bakayibaza impamvu uyu muharugu umufata ibice wiyongeza ibindi, kandi Amerika yarasinye amasezerano. Ngo mwumvise ko umunyamakuru amubwira ngo none icyakujyanye Kongo ni igiki? Ngo twebwe ngo twagiye kugarura y'amahoro, ngo mugabo ngo sinzi ingene, ngo n'impamvu ngo baguma bafata ngo ibice, ngo kandi twebwe ngo byari byatujyanye, ngo ari ukubungabunga amahoro muri Kongo. None aya mahoro ndayishimiye nuko Imana ikwatse igihugu. Nta myaka yari gushira Everest ndayishimiye igihugu cy'u Burundi atagisutse mu yabe, barababeshye. Ndayishimiye akomeje iyi politike, ntabwo uretse ko nyine bidakunda. Mugabo iyi manda uri kwiyamamariza bibaye sakirererwa, Imana ikakureka ukayiyobora, ntabwo wayirangiza Uburundi utabusutse mu ntambara n'u Rwanda cyangwa se n'ikindi gihugu. Koko urahubuka, ntutenyenya, ngutekereze, ntugaragura ururimi karindwi, ni hombohomboka nka jewe hano. Jesi naba perezida ntabyo nashobora vrema, oya. Kandi mu busanzwe abene gihugu bose naba urimo urabwira abanyamahanga ngo Abarundi turi hamwe, ngo nta bahutu nta batutsi, ngo twese turi umwe, ngo nanjye nkaba umubyeyi w'Abarundi. Uri umubyeyi w'Abarundi wowe Sebarundi? Kweri nyine mu mutima wawe bwina uri umubyeyi w'Abarundi, cyangwa uri umubyeyi wimbonera kure n'abakenyera rugamba, noneho uba ahubwo abaye umubyeyi wabasamuragwa? Nta nubwo ubu ngubu ukiri umubyeyi w'igihugu cyose mu mbonera kure zose cyangwa se mu bakenyera rugamba bose, oya, uri abo kwasamuragwa. Ahubwo Barundi mwamaze kujya he? Wabastinze he? Uri kwa Samuragwa, uri kwa sokuru, habari zako. Denise Bucumi Nkurunziza na Bunyoni na Ndikuriyo, Ndabirabe, aba bose n'abandi tutari burondore hano ba Nyabendabo, barisuganya, bariyegeranya, bari kwihembera
nk'ikizinu kiri kuzamuka cyateye ubwoba ndayishimiye. Wowe umunyamakuru yarakubwiye ngo ko ijambo ufise mu gihugu usibye Imana yonyine. Ninde muntu ukwaka ijambo ukubuza gukora ibyo ugomba gukorera abarundi? Ubwo muntu ninde? Mbega abahe ateye ate? Ni muntu ki? Washubije iki? Mugabo uri kundira icubahiro ibiye none wewe nisonga ukweri warabaye umwana wo mwibarabara. Je rero ndi nkawe nubundi waramenyekanye, amahera warayarose, warebye umuntu uha ugatanga imihoho, wakihungiye. Je nukuri nakwegura. None ikintu nta nuzagukurikirana mu nkiko nibiki baba bakuronderako? Hekaye abadede nta muntu uzagukurikira. Na Bunyoni icyo yazize nuko umugore we yakundaga kuvuga ngo Imana yambwiye ko umugabo wanjye abaye perezida, ngo Imana yabinyeretse, ngo haleluya. Bagafata Bibiliya bagahimbaza. Noneho izi nkunga mujyana mu mayeglize mugahura n'abahanuzi b'abana bo bagahita bafashwa, agasangura minisitiri agahita avuga ngo mvuko Uwiteka avuze ngo uzaba perezida, ngo mvuko Uwiteka avuze uri perezida. Imana ntiba mu bishobisho, Imana ntiba mu marangamutima. Kunkunda kwawe no kungirira neza kwawe ni numva ari Mwuka Wera bimpaye nzabihanura. Ariko kuvuga ngo ugaburiye umuhanuzi ngo nitutamuhanurira aravuga ko twavangiwe, uba ari mu mpimba, ari mu mpimba. Kandi nge yarafungishije muri ibyo bihe bya 2017 umengo 17 nibwo gimeruka kumuhanurira. Ubu byamusohoyeho, cyakora nazanye ubundi bwo kumubabarira Imana imurokora niba yarakiriye izo mbabazi cyangwa yarizeye. Sasa icyo shatse kuvuga hano ni iki? Ubushize mwabonye umugore nigeze mbabwira ngo wiyise indaya ya Yesu, indaya ya Yesu. Ubu mwabonye ko yatangiye gusara. Ubundi hari ibintu bitamenyerwa, hari ibintu bidakinishwa, hari ibintu abantu badakwiye kubamo, babifata umengo ni ibisanzwe. Umengo izina Yesu urajye kurizana ngo twabyaranye abana barindwi ngo ndi indaya ya Yesu, ngo urimo urabwiriza, urimo urigisha. Gusara no gushishikara. Hajya rero iyo uri gukina komedi zo gusara ariko ucokoza amazina adacokozwa, uvuga ibintu bitavugwa, hajya nyine ugirako ntago ugaruka, ubandanyiriza. Ibi rero se Barundi arimo yivugisha ngo bagira abanyice, ngo bagira abanyomore, ngo sinzatogwa, ngo banze kungira inama, ngo nkora ibintu nabi, ngo ngaragara nk'umuntu mubi, ngo kandi ninde muntu ujejwe ko ari we witorera abaje inama, ko ari we wishakira abahanuza baguhanura? Ninde muntu hano ukwiye kurya impari ubabwira ngo wanze kufasha, ngo ubujyanama, ngo wanze kumpa ubwenge bwawe? Hari umuntu n'umwe utagira ubwenge Imana yamuhaye? Utabufite Bibiliya ivuga ngo usenge usaba ubwenge. Ekaye ibyo ngibyo vrema nawe uriya tsimyotso ya buno rero birashushe, bimeze nk'ibiri kubira, biri gutogota, ngira ngo koko guzuriranye. Hano ni hadapfa umusamuragwa harapfa umusoko. Kandi icyo nzi cyo nta urisimbuka gwamubonye ngo nta n'umukuru w'ikuzimu. Mugabo kibwirwa n'icyumva cyerekwa n'ikiraba, nkunda kubivuga hano. Rero agakunza babiri karabateranye, sendi de defudede umuhero. Wibaza ko abasokuru bari burekere Ndayishimiye akabivuruguta kuri yabishaka? Oyaye. Wibaza ko Ndayishimiye abasamuragwa nabo bari bureka abasokuru bakabasimbura? Ubwo rero ikipe imwe iri butsinde irabandanya, indi hita ijya mu mpimba, indi itakaza imyanya yose. Nibajya banamenya yuko wari uri muri opozisiyo muri ibi bisato ko ari bibiri, uzajya ubizira. Ubwo simwe mwisenyeye ko ingoma yanyu rero ubuhanuzi Imana yampaye buri kubasohoraho rwose, buri kubasohoraho. Ubu nibwo udakuyeho na every akadomo. Iyi ni Imbabazi TV 3, ukande subscribe, analyze, ubusesenguzi
ubuhanuzi, ubutumwa bwiza hano mu kuri no mu mwemu, turabandanya tubibashikiriza uko bukeye uko bwije. Turabakunda.